Mi, uprkos svemu čemu smo svjedočili proteklih godina, a to je da je uhapšena dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda koja je u 3 mandata bila na toj funkciji i nekadašnja vrhovna državna tužiteljka, da su uhapšena 2 bivša direktora uprave policije, da su optuživani za raznoraznu korupciju i krivična djela političara iz prethodne vlade, da u pritvoru trenutno imamo na desetine policajaca. Negdje bi bilo logično da se pitamo da li uopšte bilo kom građaninu pametno da pođe, recimo, da prijavi čak i nešto najsitnije kada su u pitanju te institucije. Međutim, i u policiji, i u tužilaštvu, i u sudu postoje pojedinci koji nekako vraćaju nadu u to da će ovo u dogledno vrijeme biti zaista država pravde. Ja vjerujem da stvarno mi sada već možemo pričati o ozdravljenju institucija, iako su daleko od zdravih, iako u njima i dalje rade korumpirani pojedinci i iako oni koji žele da vide da ovo postane pravna država, žele i da to riješimo na način što će se sprovesti veting. Onaj kome ne odgovara veting, taj nije prijatelj države, nije prijatelj Crne Gore i ne bi trebalo da se vodi tim interesima, jer je ipak interes nas svih treba da bude da ovdje, makar za 10 godina, djeca mogu bez straha da hodaju ulicom. Malo je mučno gledati bilo, naročito recimo meni koja sam čitala prepiske sa Skaja ili prepiske iz Vesinog telefona ili raznorazne fajlove koje su prikupljali oni koji su na kraju i doprinijeli tome da Crna Gora može da sad kaže imamo toliko ljudi procesuiranih, kako se oni odnose prema tim institucijama kojima su rukovodili, uključujući i Vesnu Medenicu, uključujući i Veselina Veljovića, Zorana Lazovića, Milivoja Katnića, i to nisu bile institucije kakve trebaju jednoj državi. To su bile, nemam čak ni pravi termin za to, to su bile neke kao male poslovnice organizovanog kriminala u kojima su radili izvršioci i saradnici organizovanih kriminalnih grupa koji nisu štitili interes ni države, niti građana koji ovdje žive zarađujući časno svoju koru hleba, nego su isključivo štitili interes određenih interesnih grupa ili organizovanih kriminalnih grupa. Ne mogu da kažem da nema nedodirljivih, zato što negdje se postavlja pitanje da li mi možda očekujemo više od njih, da li mi očekujemo brže istrage i onda svako od nas mora da u jednom trenutku posumnja da li se možda opet provuklo nešto što ne bi trebalo da se dešava, da li je neko sakrio od nekoga određene dokaze, da li je neko sabotirao nešto. Ne mislim na ljude koje sam pomenula, nego mislim na one kojima su okruženi u širem sistemu, u širim sistemima u kojima funkcionišu, ali bih voljela da sada ja nisam u pravu i da je ovo stvarno put ka ozdravljenju svih institucija, da će oni procesuirati čak i najbliže svoje saradnike ukoliko za to bude potrebe, ili ljude koji su, nažalost, i u našoj profesiji, ili bilo koga, da nećemo moći da kažemo ne njega, on je u vladi, on je u medijima, on je u policiji, nego da će čak i taj koji bude sugerisao da se neko ne procesuira biti procesuiran zbog ometanja pravde.